Thutha wa kamiti iria iratongoragio ni Kanini Kega, thuthuria-ini wa cukari wa Mathara guteanirio, mendekithia mayo mari hamwe na mangi gutacukirio makinya kwa minista wa kigina Henry Rotich, murunawe wa maundu ma Afrika irathiro Aden Mohamed, na uria wari minista wa urimi Willy Bet, abunge ni mambiririe kumbura itumi cia guteanirio kwa riboti iyo. Kuratuika ati mbere ya riboti iyo itemanitio bunge, abunge maraheagwo gatagati ga ciringi 10,000 na 30,000 niguo yakinyio mbere yao mamiteanirie, undu uria abunge amwe maroiga ati ni uconorete mbica ya bunge, kuona ati mundu urihagwo mucara wa makiria ma ciringi milioni 1 no ahakwo na 30,000. Surprised because Honorable Fatuma Gedi wanted to bribe me with Kenya shillings, 10,000 shillings. I asked her whether she was out of her senses. Besha irare kuona ikondo intelligently. Tuiro akwa kugo no intelligently. Me bungana ni moi. We will not be part of a team in parliament that condones corruption and MPs who are being bought like chicken in Uranga market. Ndonga wadi gosoka wajo. Guteanirio kwa riboti iyo ni kuga ati bururi wa Kenya urateire makiria ma ciringi milioni 10 iria irahuthirirwo ni kamiti iyo ya andu 38. No mubunge wa Nyeri tauni aroiga ati kurari na itumi ciothe cia guteaniria riboti iyo amu ndinacokia ciuria iria iraima a Kenya toro makiria kiuria gia kana cukari wina thumu kana nduri. Komiti iyo keho wira uria yahirwo wira wa gukakwira ithui andu aria angi abunge kana cukari uria urahuthirwo bururi uyu ni mwega. Ndarora riboti ire rokire ira nie ndinona handu turerirwo kana cukari ucio ni mwega kati muru. Kiria ndironire ni andu makirotana makiugangania ne wina mahitia ngani ne wina mahitia na ngeure ni kigi giko gigitumi gia uhoro ucio ukorwo ugithie na mbere uguo. Woni uria thuthuria ucio wangirire gutacukio na mbere ni mugayukanu, abunge amwe makiuga ati kamiti ingi niyo yagirire kuoya wira ucio, no gicunje kingi kiroiga ati ni wira wagirire gutigirwo honge cio thuthuria niguo bururi ndugate mbeca ingi. We suspend all meetings of audit committees of parliament until this matter is inquired into, because money is being spent in these committees, and if the reports of these committees are not being taken seriously by the public, then Parliament's work will be in vain. Let us keep the name of Parliament. It's a respectful house. Let's keep it at that level. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.